Nona kasia vai kwandi baiziki manzi wa Mutooni. Kino kieka ngutabiondu. We Mukamba. Mukamba bekindu nena. Musumba wa Mithiti kino kine Ekuyu na Kalenjini. Kuma Kenya kwata uru. Musumba wa Mithiti ni Ekuyu na Kalenjini. Ma musumbika kino ki. Ma musumbika. Paikindu mwe bepo sisi ni Mukamba we kino ki. Munyanya Kikuyu na Kalenjini Mithiti kino ki. Kenya musumbi kuma toa kwata uru. Mwaekani na Ekuyu na Kalenjini. Ma musumbike kino ki. Umeche. Kasia mweneno ni Ekuasia hivi andu matanena senane nyena hithe. Iye na kuhusu nini kino ki? Evi anune na none of your business. Duisikila kiutuma mundu hata nena nethe. Duisikila kiutuma kana kata nena nethe. Duisikila kiutuma ethe hata nena kana. Eka kuona andu maile kwithia maile. Konewe ngai kino ki? Konewe Yesu. Andu onethe mayone na nana inya. Shauri yao. Sio si mambo yako. What about your maundu maku Muthiti ino kuma na misiene? Una Mkenya mwanamuke alionyesha kuma za mwanamuke mwingine. Sasa anafungwa miaka 15. Aitwa Latifa. Victor Kadhanzu utanasya luabo nukosie. Nukiwe diwose mukau mumiri sabu mwike kwa chatine. Au kione akalama kuonga ambinu. Au ke one aka alama kuonga ambinu manda house. Akalama atumiswe ulunje mukau. Victor Kadhanzu, I understand you had a fight with the Luambo and you said to Luambo, why are you posting people vaginas? Bona Mutooni yako na kumanyingi and he doesn't post. Victor, I never told you I have anybody's vagina. And I never told anybody. That's a lie. Please not mention my name. Okay? I know you made that statement so that Neka can hate me. Kadhanzu, unaisinithi ya naiti. Nye kitikila ni chicha nyukwe. Kitikila Mutooni withi ana chicha inya Victor Kadhanzu. Wamiwane. Kitikino cho nithi anacho. Na either nukwenda kiticha nyukwe ndabia Muthiti kino ki. Kwa kwenda kiticha nyukwe musumbe. Kwa usumba nyukwe. Victor Kadhanzu asumba inyake kumamiwane kino ki. Mokau kalamu si kino ki. Onandesi udhamba nyunga kiti. Muthiti ukwandika ni naiti kitikila ni nacho ni cha nyukwe kitikila Mutooni withi anacho ni cha inya Victor Kadhanzu only. Kila mundu wa wiper na rate yako kuna mini kura anyube mundu la tukwenda run for governor for all this kind of position. Lakini kindu kicha Kalonzo kwasi kitakuosolo kwenda usinu colony. Kalonzo usinu colony kitakuosa alama muibite kana alama munengete kiti kana alama muongete mbinu. Kalonzo tumutabiyati evya Kalonzo ni wakwenda kunibandu alama kutuika ngaba na alama kutuika Mithiti na zila sindu nipide waipane yaku wakwa tukaudhikanisya na chama chako. Muthendiona Kalonzo kakua na ono wo waipa ikakua. Kasolo atinda wuthaniti no suwe wakia ino kumisi usue. Indi wasumba usu kino ki. Nduthima no thikite ulike wo muthikanisi nake no musumbe bukabuline. Kasolo ko wasumba usu wakie aino thimbi yanake. Nduvingo embe yanaoni kabukino kio musumbi bono kana muthikanisi unake. Evia wakindiwe ketiche kalamu buko. Ula wathi wakatombe. Kutinda na neka around kana ainundu nekai musio ketiche kila mundu onekanu kwata mundu ume ndukwata. Mwithito museba niti aneka myake etatwa na bae mundu mwenda manzitia mona oneka na umukwambia Ekuyu ya kiti cha neka itomo ethia wina kiti wewe ya kiti cha mundu mukongito mwata nduthi ukanenge ukana mwana mwenyo usumbe kiti kibuno ile mwene tuita yola iste wa kibuno yola thasa English name kibuno. Wana mundu mukoko that isindu siao ni line. Aya ile na ile. What about ila we that we muhimu. Ndo ambia ko yabu ako kuna sasa nzo kaenda kwenyu wendo.
Sindu si online, they are online. Fuck online. You can't be such a fucking motherfucker without you sindu si they are online. Mundu asya wendia kwambia kuya. Mutooni aza ni ndia. No ila wikala na muhime wako itaendia every day. Aka uwa makobi every day. You need to learn a lesson from dawa, you can survive. You need to learn a lesson from dawa, you can survive. Sindu mukone online. Si tusome dia masomo maingi muno. Si tuone dia twala strong, au me ala strong, twala weak, na me ala weak. You can't be controlled by online stories. And there no control ways to see online. No muse waku akawatinda owote every day. Mundu umeotoka sio na watinda na umeala moka sendu isakocha. Onezia nutinda mo mukaenda onewe iti mundu mukakwasi na mbona mundu yanda okasia. Ni mutabiati. Ekayu tinda musemba niti aneka mati menyu mekalie mibuko. Pae mundu kumwenda. Na bae mundu tesikana musemba na seleneka nango mwone kane mutono kwa taume.